Nakabenta keburam blay. Amen. Tong như đuổi try cái jingu cái boromi ai me ban lại cái jat bat lot cái jongi ban kiu cái mungkin tang jome ban shakri me kham tam cái cái sngi long cái sngi jong ki khôn hep cái baret try ma cái jingur khu ma the sai cái jing em jongi ni wan ra cái ni cái jing ai cái long shibanta cái jingur khu cái pon tap cái jome cái jing em jongi Syuaban pendan kami ki trying ida kerpat ya me bamen kerku iki men penroi sakano no kabenta baka balang kan pentri kami ki banra ika burom jong me sajrong bar kam sajrong kerku ini ka por ka dang sa kam tamu syakri jong me ban sa me ka kubor pring jongi baka nalong ka jingger khu na kabenta ki hep ki barit bat kumjo ru na kabenta jongi sawi ka bango ngi panteng Jesus Christ. Amen. Ngilapoi bat skui ke benta kata kalong mengin shas korno naga ketim ke jong blay bana kerpat di piki hep ke berit bapin shongkop tang sipang mo tang sipang ban ngayeng hang ni kepo na kaliang juga jeseng kena bat kumjuru na kabalang ban pediang sku bahaya pi iba Andy give khar kongor ban lem gi perlo ke joki bon man senran ye iba Andy ide na kabalang madan reting iba jukit juba bahah ke jeseng kena jeseng samla bat mendin kesngi lang pen skemi kum usketri jong ke SSC rally batang kum tahe ngala ban penitu ye
ban ngangit in sa shime ka benta ban company itu susu ila dia ban ngin poinos ka benta ngin shasko naktin ka jong blay bat shwa ngin pois ka ta benta ngan karpa de ka pris no ship team juga seng kana kanyalam yangi artli gi jingruai Check. Te ngaku apun sedang nak ba wish good afternoon ki habarit. Good afternoon. Ong kam jam ki ada dang shu shot telot te kata. Good afternoon. Te kumju yang i yapi ki belarang ba nang ta ngi ki bela samla ru. Kano phais ngi ki besuk yang i baro. Kano kalong ka bakmen bengin dan akan ni yeng jong try benya ruai ki sur jeng ruai. But ben ai ki jeng ro jeng u te ni ka por nga khot ying ba ro ngin yang lang ngin ro lang ki jeng rai ka ba rios pa i we na ko jeng rai ka jeng rai bong ki komi na salam nga ka pa ying ba ro ngin yang lang ka ni ka por ngin simenta lang ki ni ki jeng rai Ki ko minasa lem ki khôn ki lam shuji su ki sen ranti kim sha kin wan ki pe no ru ya ki uji su ken rat u yo i u pet ngo bha u ong ha ki sha ya ki khna Bakin wan hanga kedekor puning kong sa sisien ki ko minasa lem ki khôn ki lam shuji su ki sen ranti kim sha kin wan ki be no ru ya ki uji su ken rat u yo i u pet ngo bha u ong ha ki sha ya ki khna bakin wan hanga ngan shem kum ya ki ta ban ko dup hakasha dem ngan long dong suma ya ki ruwat no te ya ki hanga ki do nuti kin a kin shong bat nga hari jing shai ya ki khna bakin wan hanga kedekor kebalai uso ben uji subuh khot ngo bhayaki tabun hajar penban kidang sakan jong u kim tip kim pat i tho kak tien u blei pat i sno kak tien ai shaya ki khna bakin wan hanga kedekot basau ngin sim kedekot kebaning kong sa sisien
ki ko minasa lem ki khun ki wan shu ji su ki sen ran ti kim sha kin ki be no ru ya ki uji su ken rat u yo i u pet ngo pa u ong ha ki sha ya ki kena ba ken wan ha nga sha ki kena sha ya ki kena ba ken wan ha nga ngin chimentas ka jingrai no ko jingrai ka ba shi spa sao pho ka jingrai ka bong Bible bangain Bible bangain kalong kaktin ublay Kaya love you Jesus nong pen em ka perte ka Bible ka Bible ka Bible ka Bible bangai it ka Bible ka Berkalong kaktin ublay kedekot benengkong Bible bangai it kalong kaktin ublay Kaya love you Jesus nong pen em ka Birthday ka Bible ka Bible ka Bible ka Bible bangai it ka Bible ka Bible kalong kaktin ublay kedekot baar Ishkam ruha ka Bible ka jeng it ba ublay ba yu kun u ai ti yang iban pen em a ka Bible ka Bible ka Berkabai berbangai it kabai berkalong kaktin ublay kadekot balai ngait it ngan kong utang ya kan salong kasyarak kan salong kasyarak bania lambet yang ke Bible ka Bible berbangai it ka Bible berkalong kaktin ublay ka Bible berbangai it ka Bible berkalong kaktin ublay Iblay nam tak buram jeng subhasham
Dah kebening kong ngai ku blei lani ngai ngu yu blei ubla kurku yang uba penla nga ban yo ya kamet kabakot kabakia namara kini tayo ru ngiru ku majingi seng kena ngia don ngira ki kani ka children's week paro istayong tayo beladap rung ya bun kambha namar ka don ka district rangba kum ta shibun kambe hayang mane dia song tanat pelat temat sendem lang ta la bun kam segini ki kam jing pen kre thokot kre kot na kam ta jong ki kena bat kum ta nga ai ngu yu bleu ai kamet ka bashat ka baklan mingla ban pen kre ban ai ya ka kubor ya ki kun hep ki baret ka bede ka special day kum ka children sunday ha kani ka por nga ai ku blei ya program committee ilani ka program ka committee ya ka bala ibit ban jit yang lani ban khot yang ban ai ya ka jengkeren ha kani ka por ngada perkat ngamut keli ya chairman ma kumno pi tip kerteng zonga khot yang ban keren ne kelumar por kumno na ayo kerteng ne Henry kadi ka jing penyai ka jong blei ka jing alam ka jong u bah kani ka por ngayo banyo bentalem bat pi ya kani ka balang kumjuru ka jing ku play ka late ru isya ip store ki pastor kat ki biadon ki temen besan ki dikot ka komiti balang ya ki riu rang ba baro imei ipa bat kumjuru ya pi ki kon hap ki baret baro hakani ka por ya ka bapila banyadon lang hakani ka por dei dia syaman sedang akuang ay pi ki kon hap ki baret ban ai jubab yang akan diat Pechene kena beri dengan peni gadur jong aba bah beriu bahang teh. Pilih IM pilih apa jam? Denam. To ready. Ari kerja. Oh teh lami. Ong si. Ong biang. Ya lah ya soy hello baru adi setenat mah deh. To lah kamshit deh kendian. Ngalak kenyu baha mentan ngamut keren wan ai keren sekawi kriat ngasau taka kok siu jong ngalak tungku nei Henry yang sok komen baha melele kani kapor ginyo punya keren lang bat sekawi ru ngayo biang ka message ka pasong tenat baha mentade ngayo ban ong ba ngasau slur baha balai kolong bangidon laingut ki andi kani kapor kanungut fitip Wedi tu Andy Susni balak pulih, deh. Iwe teman besan Andy, bagi iwe Andy iwe keren hang ni, lain ngut ki Andy deh. Nam sola aman keren sibir kan kot ikini ki Andy pak keren. Ma, biang serban, biang tata biang. So tenat deh. Haswa mungkin let syakmat tu nya duai sipang. Kenrat bayin ye dona kani ka bentah kani ka yeng mani balang Presbyterian pokse pengenyok ban raki ya ka children Sunday jisube ngaduai ba men keren men pendon kam yang aku muta utendong pensawa ya ka atiar ya ka bansam ka kubor ka jometrai keren yang kenrat kani ka por kurkui por dang sai bar ka we ha ka kerteng jisu ngaduai amen ka jingkeren ka jonga kani ka por kalong kumni Ikatay. Da parang siyong kumno? Names day. Ngala wad jing keren ngan keren na kaay ngan keren na kaayam. Chisin idan iwe ibre wan kaliya nga. Baba pikerteng kumno. Parit ha. Baba pikerteng kumno. Shalay dur ha. Nay. Ngabong ngayo message. Ngan keren na kata kerteng. Ka kerteng lani ka names deh to hatu pila don kerteng nam don la pedeng zungi bam don kerteng to nginyale aku ni nginyawat don nem kenja tiar kenja merat bam don kerteng don hi don hooi oh very good dan deh baro nangi ya don kerteng deh baro nangi ya don kerteng deh nam Pi, ya kei ka bangi ngamut bunong, manu ba ay kerteng ye pi? Mga ngantip kerteng jok pi ko no jay kerteng ye pi.
Mana ba ai kerteng pi kena heb. Email? Email pa deh, demo mga, lai pi kelam itu dah. Baik ada keluar sekali ka laptop dulu deh. Toh, lah syai deh, toh. Mana ai kerteng pi? Email pa deh nam, kumtar ter deh. Ni toh. Ngin sakali pi sibet mo kai ka kerteng jong pi ko atang mentip manu ba ai kerteng pi kum ta ter to am tang ya don ya kerteng dei ni don ya kerteng men shwa por ngi ding late school ngan sa ai introduction pi kendiat nga ko apan a shoy kan ni ha por ngi late school ngi jui la kai name place animal things pi jui la kai ngi ikna Này, như chị lẽ cái gitu for mình xóa. Name starts with A. Andy. Này, lẽ cái baru lagi donnya ke kerteng. Này nam. Thì cũng balap pen iong i German. Ngade nak balang mendan ruting. Menen hidang sudah pen scam tentang ayang scam. Kumu secretary jongka Shillong Christian Children's Rally. Ban ngakir iki kam jongka presbytery. But kiwe ngadon ha kawe kani ka bakot ya ka Shillong Christian Communication Network. Ha kata ka Shillong Christian Communication Network nyujuk don ru na ka benta ka special program na ka benta ki hep ki baret ki bakot ya ki ka Teach Them Young Initiative. Ngidang sudah penyelek ka Children's Week habalang jongi ngiwan na kata ka kenhon Teach Them Young Initiative ni penhikai ni penlek ya ke Bible Camp ni penlek bon mahai ke jinghikai na bentaki kena ban ngadon ru iwe school ki banga ngalen ke banga la debyo jinghikai ban ngadang don kam ru banyo jinghikai ya kata la ke school akot ka School of Christian Apologetics ngatrai ki kena hep ki empat datem henry ki don ki riurang ba ki blatip ki bahikai kata ke jingit jongi ki kum ki Kristen but hakapor bang adang krelet jam ngaso ngati we blatip let ei andala puliem ngam tip hang ta don you tenga don kam shu bangan yo man hikai na kata ka School of Christian Apologetics but ngan shu ya thu ep nga hang ni po kani ka snong pok se kan ngalasa mensyuala saus nem sa hostel late school hang te haglekin mo peleng ide te kham dak at runar school trai nei do ngalong familiar bahabat kini ngadan bun bah ki perlok hang ni pok se iwe ide German kat ki bangilet hey ha dang bun bah mener wadanya kendu so ngan so shit so comment bah mo to mentangannya cakawi ke benta yang kerennya kan ni ka topik ya ka bangalapen kre ka kerteng mo kei kata ka kerteng haswa mangat ayu ngakwa ban ong kumni sangabak na heb berit na ipio ya ka kerteng la don sisin kawe kalong ying kani kalong ying la ka kelung andala ka kelung kumta ka iwi kelung bos ngat beli bopelung bah iskun baru kan iskun itenadur babriu simpo cing saw dal ade kapor ban penbaptis dal ade kapor ban penbaptis kum ta ki lewan ki bahyeng ki keme ki pa ki laong ba ngin bo kerteng kum noi ni kelung ba babriu kan ni layak perkhat ada pet itai kelung jing skun ya karkia yang to pito ngin ai no dakani ke kerteng me bala ai sebang net kerteng namar ai ubele ya me bala ai ada lara pastor la penbaptis ka kerteng jong ta mujule pastor to me bala ai la tho register la ai song khan hadin san snem yo biang sei kelung hadin kanu snem san snem yo sei kelung am dai kelung bitip long komno kelung baret bayong ibaret bariko iba syuyam syuyam kelumar kini kiki kepa
พี่นี่คุณลุงละลงราคา different อยากกันพังมา he was born different ค่ะที่กิลาวันเป็นกิมีกปาลada pon pen baptis yang pen baptis dah ke niคุณลุงกิลาวัดกระเตงกลุ่มารกระตากระคมวัดกระเตงนมารพี่เอ็มคุณลุงบริษใบยงยำบาดกลุ่มารคลีอีตาละเล็กละอายละยังหังตาจากการเป็นbaptisกลีปัสตอร์กระเตงนี่คุณลุงยองเมบลาชูอายHakadem siapa? Me bala syuai. Kadon ke mining ni abang ai kerteng ki kun hap ki baret. Ya pi bahe pasal don ke mining ni. Bahe baplung me bala ai so khan. I happy baret baplung baret beli me bala syuai. Not fair. Nei, ni don ko mi kita ki kerteng nei. Kanungo na pingi donya ki kerteng banya tips kem ba kinong aya ke kerteng ke jongi lang baro ibdang hani kadon pa ka meaning nai ne am kum ta khendiat por shwa ngin ya let chakani ka benta ka kerteng ke jong ublei ma pitip ba ublei udon ka kerteng pitip ne am to ai kerteng jong ublei skunya kita nai Pitem nam ka kerteng jo ublei. Tong inya pet ka weh din ka weh benum Islam ma. Pi ka te. Thọ kom nong te. Hả? Đi ya wi ma, đi ya wi. Ya wi to. Ya wi ma. Te ma sap ha. Ya kan ni ka kerteng am la shim kerpang ba da ki Israel. Ma. Pitip am menta don thma hai. Hey. Hả? To si Iraq, si Israel ngibunam. Kini kinong Israel kisim kentang bahaya kani ka kerteng, bat kim juda khot bahaya kani ka kerteng Yahweh. Namar kala long ka ba khud hadu kata-kata, kala long ka ba kentang hadu kata-kata, bat ki pendon kam ya kawe pat ka kerteng Yahweh. Hakajaka Yahweh ki pendon kam ya kani ka kerteng Adonai kai. Ngamyo sngau. Adonai kabamut ublei uba utrai lani ukenrat ma kamining jongki kamut ukenrat to ngasu ong ngamut don kelia pi kanungut na pi pitip ya ka kerteng jeng ime ipa jong pi trakti to pi tip am mudur menta piki men step pim ong re good morning papa pen ong na kerteng good morning Andi Sổ khai Chị thọc tăng Đấy Đấy nào Believe him khot ya ka kerteng jong ipa ime jong pi Na ka i ka daw Believe he came and step he khot May pa Good morning May Nè good morning sindem Believe him khot na ka kerteng Na ka kerteng jong ime ipa jong pi Ka i ka daw Namar kilong ki bahe ye pi namar ide ime ipa jong pi namar ba ki kham kraw banya pi di nam kumta kini ki Israel ru kimpon dan kam ya kata ka kerteng Yahweh ki khot Adonai hakajaka jong Adonai ru ki khot ya kawe ka kerteng Jehovah ma ki kerteng Jehovah i pastor jong hi don hang ne sibuk menta ya i pastor nang tai pinot pon khot ka kerteng Pikot kumno. Ay pastor lawan kublay pastor. Nei, pi lawan. Itemen basan rang ba pikot ka kerteng. Pinong kumno. Mama. Kibla kham temen yo kum laj pa i. Nei? Ni khot laki wei pat ki kerteng ha ka jaka jong ka kerteng ka bala bu jong ki balai namar kilong ki belakam san ki belakam kraw ki belakam shempang de nam kumta gini ginong Israel kim da khot ya kata ka kerteng Yahweh lani ya kata Adonai henry ki khot da ka kerteng Jehovah lani Adonai ubalang
utrai pi ha kanika jaka kanika kitab Exodus kelong ka balai ka dekot ka bakhat sao ko ong badu blay la yatu ha Moses ngalong bangalong I am that I am shi sien jayu sa bakna uni Moses udang let up rijing ri ngatharai pilayo sngo ya kani ka jing yatu khana jong kanika bakarteng the burning bush ba mi ding denam Moses ukren ya ublay denam but ublay ru ukren ya Moses sangta but ublay wong yung Moses pi Moses shatay siapo ri Egypt yaki kun ki jongi la shale ben maha tinga kerpat pi kele ya rap Moses ong kumno pi la shu ong kumta ngamla ban le ya rap anda ngala le du kumno ngan ong yaki ublay uong kile yaki but ong uong ya kani ka tin bangala pha manu bala pha uong ba ngalong bangalong lani ngapha mangam shubo ma pi ki kmi ki pa pi pha kam ni ikon anda pi pha kam ni ikon ma pi ki hap ki barit phenle kom no laba ngam ni pha ki kmi ki pa phalit kren ong jin ong ye pi shaki wei pat ma en ong ba pha ita phen ong kom no pha imei pha ipa dei nam ha tindalawan biang yong ipa pe kumta ong kumno imei bat ipa ong kumno khile ken ong ba pha manga dei nam mi ji ong dai mi ipa teng da yo ipa ba kham solid kham hebrew kham deadly khime le ong bong manga dei nam shi ong dam kumta ubleiru ong yu Moses khile chori Israel chori Egypt bat ong ngalong bangalong khilet ong ya kinong Egypt but ublay ba ukwa ba kini ki khon jong a ken lat kum ta ngi khot ken yu ublay Adonai lan ublay uba crown baar kemau bha ka baar ngan sekali jengkali shibet ka kerteng ka baar ka dei kerteng ka baar ke Elohim lani ublay unong to Genesis lenong bandingkong dekot bandingkong pikan mau em ya katu dekon to ong Genesis lenong bandingkong dekot bandingkong katok komno ha ka bakhado ha ka bandingkong ubli lathawi ke ya ka beneng bat ya ka kendo dei nam pikan mau em ya kata manu bakan mau tu rakti kun habarit manu bala thau ya kaperthai ublay dei nam ya kani yang mani manu bala thau dei ublay ubriu dei nam manu bala ajing start ban thau ya ka yang mani ublay dei nam to ani biang palat phisia dei ti kumenta ya tho yang kena berit kanungot ba pipilaya lek piknik teng mentau senam Umpadan kena tiup singi siapa bilang waksa, nih ngalit piknik, ngalit piknik kadang kau jaka kidon ki parlok bayi ki ong yang lit pe loo na, lit pe loo ate, wah lit pe tong loo rumah, pordum kumni rungi iu loo jong ki lit pe loo bas ba, hakapor bang alit cakata jaka itenat ba, di ngaperkat kenyala di. Ngong kajing tau kajong ublay itenat bah adu kata-kata kidon ki bala poi Cornel Spark sien baningkong idon ta iwi perlok jongi ma sendrung Cornel Spark ilong komni ngong bali bang kom to jing ibang itenat manu basnai katu Cornel Spark uburiu upen wandur, upen itenat dur, denam. Yolong kwa baki beriu kendawan kendong kencing lai si anok lipai no. Henry kwa pen itenat, denam. Piki kun hab berit, ladangi ong ye pi ublay usna ye pi hakadur jong ublay. Pi ilong iba beriu bah iba tip sengi bah, denam. Piyawan menta syakani kajing yaseng, kanungut na pi syuyawan kumtu syuriam kumtu ngam tarai. Piyawan bat piriam na karyam kaba itenat bah. Kiba pi kiba la khamsan jatu shadian pia yeng nam hajan yit mentar sngi yatu hok. Ho kan nominate
Đấy phía yang ngam. Ki ba kham jurong ki kham sat sunyo. Đấy. Ki khun kan thei le mentai itanat bha kem don lipstick ki don ki gitu. Gloss ni kayak gitu. Đấy trời. Kani katren ke bangi don mentai kem ju na kham isu. Hakapor jengi ngi don ya katren ma penyeng sunyo. San minit rumpat dap hayat. Kumni bet. Ngidon ya katu katren. Ban pen internet ya lede. Yang ngi la sya ong ba ublei utaw ya pi te internet baha. Henry ngidang kampen internet syu. Ngalong beri ba kamlong komik baha. Indah ini Mrs. Jongam, ilok jonga, indah la kret le jing ya seng dan bok kleman dan sya syo yang siben. Tilem no ila adap mo indah kret le jing ya seng ila riam bajuan. Tip top. La betakmat. La sat sunyo la internet la tak krim. La internet la ibhabriu baha. Tinggal lihat ngareng dress up no yala de, dalam de dress up kum time have baret ngawan ngapet biang i ngakendet ngasilong bet. Ngong balai bayong tu khmat katu. Balai pitip ki kun ki kentei kitip ha. Kita ya itu. Ngong balai bayong katu habu balai la thau babri pi katu turu. Yang pilih no style. Nei. Ki kun have barit ki di jing thao ki jong blei yang ngila thao lo do blei. Ka kerteng ke jong ublei de Elohim ke bamut ublei unong thao. Lani unong thao yang nga ba yang ngilang baro. Kanungun na pipi pong juti ba itanat ba. Hakapor bang atit juti ba thamai ngam jupet beriu ngapet tang juti. Balai nomor undang tahu ya ko juti undang snai juti snah kata karukom ke ba internet bah kenang unda ya du ko ap yu i sejerong dai da di balong la sim juti la ra sejerong dai kum ta ublei jungi ulong uta u Elohim ani ublei ubat tau ya ki baro balai Jehovah Jireh jumut yu Jehovah Jireh kabomot ba ublei udai lani utrai ubai ani utrai uba penbiang the Lord's provide. Hakani ka kitab Genesis nong baat puar ia tu siapang ka jingja jong Abraham. Kon hab barit pila ji yo sngowe jing itu kanau Abraham. Wong kumno Abraham. Ti tu wong yang likai. Shano Shalom. Dei. Sendo. Ta, ya tu ham keloi ma. Andau ni Abraham ukot yu Ishak onya Ishak yelai berngas ti jerong ra kan ni kading. Very simple ma. Kam keloi. Andala ra eta kading ulayan anda kamta u kenduk yo ublei ulo tu pentia no yu tu kun. Kadon ka jingja kum ni snap ha. Kat bau Abraham udang treikam. Kat bau udang treikam ule kumno wan mi u Abraham uong Abraham shim yo ukon bat lej pan kenya Abraham udah yam bat hang tau le kumno u ko ngu yo blei bat nundala ko ngu yo blei kum tau le kumno ulej ban pendep Henry Hashwa ban pendep ya kita u blei u pau biang u Abraham bat u ai pat ya katei kalang brot ban syak kenya dei nem nanga ban api kat nungi long ki bakna ki bat kongo kon hap ki barit nga concentrate ba api kanungut napi pilong ki kena ki ba kongo terakti ki ba kongo dan ba kongo kena pokse ni me parum dan kongo dei hoi pini ra dei ublei upenhikai yang ni ba ublei udai Jehovah Jireh lani unong penbiang kena hab ki kon hab barit hakapor birthday pi sile ayu pi expect ayu na ime ipa pi expect gift dainam te pile akamno de expect gift pi sile akamno pi sei panem na ime ipa nga am la sha la jan birthday nga ko gift me ipa pen I gift yang piang dei lemno dala jan birthday dala de per birthday pen expect Sabti, expect Jan, expect you day nam. Andala expect entah pilih amno.
Dalam ayat pilih kum no. Ayas. Malay, mapi kemen. Manu ba ai pi? Ime ipa ling ba ka jing kurku ka jong ublay de nam. Ublay kurku ya ime ipa badu ai ki kam ki jam ka jing don kam baro kenang bakin ai ya pi ya ka jing don kam de nam. Manu ba penbu school ya pi? Ime ipa de nam. Manu ba siu ba school? Ime ipa de nam. Pidan pisa man siu ba school hi. Takamut ublay ukurku, ublay uai, but ublay upendap. Denam, kumta ka ketien ka jong ublay ka ong ba, ublay ru uday u Jehovah Jireh. Lani ublay uba penbiang, ublay uba pendap. Sakaway ka kerteng ka jong ublay ka day Jehovah Rapha, kabut ublay uba penkia. Kanung gun na piu bamju pang menoru. Baru memjuya pang. Wow. So best Ngaruan saat nasi pokse fi numpang syo. Nei, ublay ulong unong penkia. Pitip jayo kawe nga sa syo hostel menshwa ma sya south ru. Don we perlok jongi. Utau perlok jongi uba kombik bahadu katata. Uyo pang undala yo pang ule kumno pitip nem hakapor batia. Ukudup ya Bible. Ubam jupuli Bible menuru. Anda lep kudup wang asok takli ule askom ni. Wang ni asok kenyu ubat kum ni. Wang ni asok pang sengkai ubat kum tua. Ngambali bapak ya Bible kum tua na ublay sepung kia yang apa? Nei, ublay udi nong pen kia day tang men siong suban sub kudup Bible kum ni. Henry ublay uday Jehovah Rapha lani ublay unong penkia. Ngaku aman penken mau ya pi nama rah kapor beteng-teng bengingi dua yam ngiju penmi kumya ki kentin kena kibriu kim tertib baha ngilong kibriu ki bakumno gidon ki kerteng henry ki meanings ngi deban penyat kumta ke gospel Matius kenong ka bapra kan bukat ka bakanyo ka ong kumno bakum tao pendep ya kita baula ong hau saya unong ya tu lupa doong ujisu lane uhi ula shimti ya ka jing krau jongi bat ula ba no ya ka jing pang jongi kamut ba ujisu udai ujir Jehovah Rapha lane ujisu unong penkia uni unong penkia jongi udai ken uta unong penkia umdai tang ya ka met ka jongi unong penkia ya ka mensim ka jongi ru ngenle komno habangi pang ti thu kun ha barit ngenle komno habangi pang Dwai ublay. Very good. Nang ta? Di dawai na di duai na. Di dawai pi duai si ublay pilishim dawai. Nang ta piong kumno. Piong kumno Jisu penkentangi ka dawai kenang mangan jam no. Denam. Kumta Jisu ru lani ublay ru uta ude ubakerteng. Jehovah Rapha. Kani nga tarai pitup lut baro di kai? Hapor Christmas ngiju ya shimai kani ka kerteng nai. Wei ka kerteng kumno? Emmanuel ka jingbot you. Ublay lembat ngi ka bamut ublay lembat ngi dai. Ujisu wan kani ka perthai kenang banyo ya ka jing penem man siu ya kata ka kuna bade ki pop ki jongi manyo ya kata ka jing penem kum tahu Emmanuel ke jemut ublay lembat ngi hatu ngi don nem mangipat bat ublay ngila ne man ko ngu kum ba ublay ulong ya kata ka jing hikai ke jongi tai nem nga bu khnang manganum pen slam ya ka jing keren ke jonga nga nyo bat pen kunno kat tu kan itili ke jing keren ke jonga ka ba ong kum ni ladon ka we ka kerteng ladon ka we ka jingja ba ini kena help ibarit ibadah pras nem karta iba kerteng i Ronald. Pitiam Ronaldo cancel no U rong kumno RONALD. Kuno kumno Ronald uni Ronald udon bahayeng kam siapa ji na social long but ulet kai kumni vacation.
Ulit kaya ka por bayo syuti ulit di dan ita imei je batamen maham. Ti kaliken ani kon pewan chania ne. Oh. Pe kerteng kumno yo nga kerteng Ronald. Kong kuno so khai. Ronald. Nei? Oh ni jing so tenat tau kon ka kerteng. Kam shibit don kam mi khot beng itai kun siong runar wan nei. Sutu hajaka Ronald chakot do runar. Runar wan nei. Kelumar kli tau kun ngam kerteng runar nga kerteng Ronald. So khan. Termasuk orang do Ronald, do runar. Dena. Idani wei pas iwei tai bekerteng. Badap nyila syia bu kerteng mana lah de pen baptis te lah de pen baptis kum tu ilikai syia bahyeng ti taru ikum tahi ai kerteng Martin George. Setenat nem kerteng Martin George. Setenat itai Martin George idang kena maham. Te idang kelung bah nang hapok si snem kum tu dang syara tamo ra kum tu yang kerteng kum tu ini yang ini kerteng Martin George ni chung so tenat taka kerteng endala ra iam ikan oi tai mi endala kan oi mi yang ni Martin George jongas ngap Martin George ko Martin George ngap now Martin George Martin George Kaya mamud ong ipi kalong ba? Kikun hep kibarit niya donya ki kerteng bat baro langi donya ka kerteng. Nainam. Kani ka kerteng ka don bat ka jingmut lani ka meaning ka jongi. Ladang ile tips ngilong Ronald, ngilong Martin George. Ladang ile dekat, ladang yem ko ngu, ngilong Runar, bang ngilong Martin George. Teke ka banga ong ipi kini kapor ba ublay udonnya kini ki kerteng ba ublay yang iya kani ka kerteng ka kerteng to yo ong biang sa sisin kani Yahweh Adonai kabamut utrai mo mahasta Adonai nang ta we ni Elohim nang ta Jehovah Jireh Jehovah Rapha but we ni Emmanuel ti nga kerpat ban ngangit scam ba kini ki kerteng ken mau ya ka kerteng jong pi ma piru pidon ka kerteng pidon ka meaning la ni kata ka jingmot jong pi ha ka kerteng ka jong pi iwe pa iwe Idan iwe iba lani kena samla jongi iba kerteng pendan buram mah ngitu bahai ta pendan buram kat syabalik tipi pendan buram ha ngisong tenat bah ban kenduk ya ngisong tenat bah ya keren badi ilong kita ba pendan buram ha do kata ngidon ri iwe beri lani iwe perlok jongi ya kabangi ju khot sin ya ma urok nei balengi khot sin urok Fitip am? Ngasong ye piru sikat rok dong tu. Tom day ta. Te tam idei perlok sing seteng. Ba. Tong berit ke senam beri bahe. Bahe ba tengem jukot ka kerteng. Uta padam babha ba ka jenlong. Sikot yu bah kupar. Ubah ba jenlong tamang lasong tenat sebab pelan ngikot urok. Nomor buhe beriau sedung. Te udon lah ka jong ka meaning. Ngangit scam ini jing pengkrek barit ipen kan mau yang hilang baro. Kita men besan kidon ya ke kerteng. Ki baro kidon ya ke kerteng. Pipi baro kidon ya ke kerteng. Ihep barit kidon ya ke kerteng. To ya tu ya hep barit pi kerteng kum no. Ha? Banda. Wanda jingkemen na banda jingkemen. Wanda jingkemen na. Habangi la haba hayeng yo kelung ni lam na yo kelung la kha khon em lam no yo sangrang na kan thai yo kan thai ni wow congratulations
Mdei mengi songsi apa yok kelung ayeng. Ai kerteng kum tam wan da jing kemen dei nam. Yok twins dan itai ba yok twins ika tang haden san minute. Iwan keng tai miet ai ni diu kha oh pilaya kha kelung oh san minute ani skun. Ai kerteng no ken so tenat ha. So kemen kum ai kerteng ke jong kiru te. Iu ong ken ita. Iong wan shuapi wan sapi. Bahasa deh. Wan shua ini wan sa ini. Deh dia mengite kum ta yong wan shi ini wan sa ini. Tama siya tiba ada kata kentian makam song tenat wan shuapi wan sapi. So kanyo ha deh. Mengitip ini di hinden ni di para. Tama ngem tip kendo kejuk kedur. Deh. Kum ta nga ke ke bang kwa man ai in conclusion kalong ba ngi baro ngi donya ke kerteng. Ublei donya ke kerteng. Pipi donya ke kerteng. Nang ni siya kmat ngin sa sedang ban late school ngin sa sedang ban late chalaki jong ki kam ki jongi hatu ka kerteng ke jong pi ka pendon burom ne ya ka yeng ka sem ya ime ipa ya ka school ya ka balang kam tam yo ublei tikon ki pi ki kon hap ki barit kum ka kerteng ke jong pi pin kut jingmit nem ya ka ba pin rai ya ka ba kum no pin pendon burom yo ublei kat kum ka kerteng ke jong pi mo kadon ka jing tho ka ba ong kum ne kani ka jing tho ka ong kum ne ublei upen itu ialah di syangi lengba ka ktin jo u ka bible ka jinglong jo u bat ka kam ka ba ule lingba kini ki kerteng upen tip syangi ba dei tang ublei badan bor ubathawe ka perthei ya ka ba ngi sa hanrei ulong uba shisha bat uba kwa bandon ya ka jingya jan bat ki khun ba i jong u bat ukwa ban tip syapang jong u kani ka kerteng ka ai da ka jing syampang ya kani kerteng la ai da bon bon snem men shwa ba unong siu spa bat unong penem unwan komta ya ka jing i ke jong ublei ka bor ka jing start bat ka jing ai bat ujisu upen pau hangi komta ling ba ujisu wan sa kani ka perthei upen pau bat ule iki kamba ki bakrau kerang bangin ong ublei ulong ublei bakrau bat udonnya ke kerteng bat ngiru ngidonnya ke kerteng takum ka kerteng ke jongpi ngidei ban le ban im bat ban penso baharu kat kum ka kerteng ke jongpi ublei unkurku na ka benta ka burom ke jong u amen. To ki heb ke berit pilas ngap ham. Padai borok kami ngap ha. Ples ngap ha nem. To kalong sisa ke kubur ke besngu tenat dei nem. Kalong ru ke jingker ku nganget wat ye pigi bela he bela sanru kumju. Ngin poin os ke benta ngin penwai. Ya ni ke jing sakri ke jungi bat ngayeng ni ke por ban ai kublei ya kinong simenta baro ha ye andi susngi ibla yalam yangi ha pulis sedang berdwai ye temen mesan bias karpuri ibla pen kentang kijing aingu nang ta iba iramba balang jingi ba banken alia ibla yalam ha kijing spellang bar ki special number ke way ne ilana f milim ngam bar kumjo ijseng kena kibla ai special number to blay unkur khu ya phi baro ki beshim menta baru nang ai bor baru nang pendon kam ye phi nam ta ka burom ka jong blay baru nang sei shu ye ki phi ki hap ki berit ba philong ka lawe jong ka balang ban ngayeng hini ka por ban ai khu blay iba andi give khar kongor bila ai ka khubor ka lolong sha ka jingker khu ki ni ki hap ki berit wat yangi ki bla khamsan ru ban ngangai ublay nang pendon kam ye phi na ka por sa ka por bari ba andi nilai itu bah ijuan bah ka ministry ka bangang atre iju shim hai ka bible study ya ki khna ki jongi hangte hapo ka reach long ministry ban ngayang ni por man ai kuble baro ki bla ya kit ya ba ya kini ka kam nadu minen ka sngi ya ki bla penbiang lut na dong sedong ya ki jing penbiang ki bangi pendap ta ki ni ki hap ki berit ngini penwai no ni ki sakri ki jongi ni ka por
But shopping penwangan snok tilang sasi sin ban kerpat ipi baro kihap kiberet. But ya pi kilong kemi kilong kepa bangin yang wan biang hakapor san baji. Kat banganang syong ni haba kat baga praise and worship team joga jeseng kena kadang yalam ngayo sngow ye kasur jo kihap kiberet. Ngayo ngasnguru ye kajing rehem joga jishakri ke jongi. Mo bat kumta ngayo wer biang sasi sin ipi baro ki kemi kipa bapin wan lam ki kun ki jong pi hakapor san baji mengidon bayang ye kini kejunya seng kebangi khot ka kids praise kadi ka sin kebening kong mengi persyang bat nganget ba kini kejing persyang ke jongi kan dalong ru kejing kerku bangi pat julek menu habangi don ka children sunday ndai kadi ka sin kebening kong mengi persyang bangin bu no ye ka kids praise man ka janmit bat kumta ngayo wer biang sasi sin ye pi kilong kemi kilong paru when yang snok tilang mat ngi ke jeseng kena lada pi don kan long sisya ke basnga ngi kum kinong kit jong ke jeseng kena ini penwai no ni ke jesakri ke jongi ini pai lang ni ke jiroi ke ban rius pa pra ke bathmai bat san spa dai pulai na ke berim bar hadien jong ni ke jiroi ngan skerpa tum san jongi tum san bi warjeri in sa dwai lingkot but in sa polite ru de ke jingkerhu penwai ki khenna Jerusalem kerteng Jisu ruai shit rahem ki khenna bamentaru ki ruai yaro ya kaju ngap ki khenna ki ruai ngap ki yaro klem dawai jam hosana ya utrai bro lightly ki dekhot lembat ka chorus Ki kena Jerusalem kerteng Jisur wai shedhem ki kena bamentaru ki waya roya kaju snap ki kena ki arwai snap ki aro klem dawai jam hosana ya utrai lahi gai ban it utrai ban pulih kaktin klem wai lentisha neng de banyo purom ai shublei baro snap ki kena ki arwai snap ki aro klem dawai jam hosana ya utrai bat red bat kraw barolang kirwai lem kisur babang rendang ba siang ki penjam hosana ki bajrong tam snap ki kena ki arwai snap ki aro klem dawai jam hosana ya Ija duai ukpa chungi bah peneng sungu yame hagani gano phaisngi sungu yame nang khbor ka ktin ka chome walbat sungu lo mo shakri chome oi hangi wiran hangne boleh
Karkata belarang ba teman. Hamtam ni kini ki hab ke baret. Try ai begini ke khubor ke tin jome. Kalong ke jingker khu. Yangi wei pi wei. Oi kumba mela jet mela ai ni. Ialah ke jong ke karteng hangi ki khuan ke jome. Maka karteng ke jongi. Kalong ke bah pandon borom ya karteng ke jome. Aji subein tu karku mame ya ke jing sang kana. Oi ki khuan hab ke baret. Nang he nang san. In long ki syarak ke bapanai. In long ki syakri ke jome. Kat ke benang wan ki sengi ki por ke benang he nang san ke jing im jong ki. Ri sumar kedop ya ki. Hala ke jong ki tap nang jome. Raji sebaik benar kat ro. Maganang yalam jong ke jing sang kana. Menang ibo nang kersian ya ki atrai. Haki por baro ke jing emang ke jong ki. Try sengau ki jing duai jongi. Nama pina pelat jongi bawa nak play. Begini ki ai. Mungkin demi pandang try jongi Yesus Kristus. Hawai no atau ai jing ai try jongi Yesus Kristus. Jing ye ba boleh pa. Jing selok masih makhoi. To ai begini lai belum wei kena siang na dap kerhai. Hangi wei pi wei bedon hang nak por ke ye tang jom me. Oi ro kita ke bangai pe skrip don borom tang em luar jom me. Hang nak riba kelang sat la kap sai. Nadum ta ba ke bam cukut ro. Amen.